Dr. Feng Hua, direttur taċ-Ċentru Reġjonali għall-Mediċina Tradizzjonali Ċiniża, qalet li l-prattiċi tal-mediċina tradizzjonali Ċiniża bħall-acupuncture mhux biss jindirizzaw kundizzjonijiet ta' uġigħ fin-nervituri, l-għadam u partijiet oħra tal-ġisem b'rimedji alternattivi, imma jgħinu wkoll biex wieħed jonqos mill-peaż. Iċ-Ċentru Reġjonali għall-Mediċina Tradizzjonali Ċiniża ilu jopera f'Malta mill-1993 bi prattiċi li aġevolaw l-użu tal-mediċina tradizzjonali Ċiniża. Spjegat li mill-esperjenza li għandha kemm ilha tgħix Malta, tara li ħafna Maltin għandhom użanzi ħżina fejn jidħol l-ikel. And I find that among some people don't like to eat in the morning or eat less or eat late in the evening, so that is not good lifestyle. And often I find that they often eat carbohydrates in the evening. That is not good for our life. So I think acupuncture can help us to low down the appetite and make us more energy. Staqsejna lil Dr. Feng Hua x'tissuġġerixxi li għandhom jagħmlu dawk li jixtiequ jitilfu l-peaż. I suggest that in the morning we can eat some bread or milk or some eggs, but in the evening we can eat earlier, such as 6 o'clock, and we can eat some vegetables and protein, not so much carbohydrates. Dr. Feng Hua qalet li dawk li użaw l-acupuncture biex jitilfu l-peaż jibdew jaraw li dan jgħin biex inaqsilhom l-aptit waqt li l-metabolizmu jibda jaġġel iktar biex jaħraq l-ikel iktar malajr. Sostnit li bekk il-pazjenti jħossuhom iktar b'saħħithom.